bakunzi b'ikiganiro Dr Love turabaramutse nkuko mwama mubimenyereye amazina ni Pax. Uno munsi sinzi ko mubona ko ari ibintu special twakoze, dufise accompagnatrice ngaha anyi no munsi aza kudufasha kuri sije tugiye kuvugana ko, reka ndamuhakanya yidondore. Nkuko bivuze nitwa Delicia Muyuko. Hazo no naje kumufasha kuvuga ikintu kizaganira ku muntu. Karibu hano n'ikindi gihe yego nigikurikiye. Sawa. So tuvuga kuri sije yerekeranye no guhemukirwa mu rukundo. Abantu benshi baramaze guhemukirwa, abantu batandukanye mu bizu gutandukanye, harabahimukirwa baho wiki canke n'abagwa mu mporero, ibyo byose murabizi. Mugabo icyambere ndi kubanza kumenya kubera iki twazanyisije yo guhemukirwa mu rukundo. Igituma rero tugira tuvuge kuri isije yo guhemukirwa mu rukundo ni ibintu bishika mu buzima bwa misi yose. Hari abantu benshi batazi yuko bigira impact ku buzima bwacu petete bwo muri kazoza, ariko ni byiza ko tubivuga kugira ngo turondere voie de sorte, hanyuma ibi bintu nimba byahora biba bigira ikibihagarare cyane cyane mu gwaruka guno munsi, ariko kazoza keza. Dufise impamvu nyinshi dushobora kuvuga ku bintu byerekeranye no guhemukirwa, ariko uno munsi dufise amasije kugira dukubite ko cyane gose, dushire kwa katuzo turabe impamvu, turabe n'ingaruka. Voie de sortie ni mwebwe muza kugira muzo dufasha kuyitora. Mu ngaruka rero zo guhemukirwa mu rukundo hari ikintu gikunda gushikira cyane abahungu bahebwa n'abakobwa benshi. Ndibaza gitahura uvuze ko amafaranga icyo cyo gishikira kenshi umukobwa aheba umuhungu kandi amafaranga ngo kenshi ari byo usanga umuhungu ataye for nini nyine agira kugira ngo abe amafaranga, kuko kenshi muri couple ibyo byo birazwi kugira ngo mushobore kwegurira muri kumwe bisaba kenshi n'amafaranga. Abavuga ngo urukundo ngo ruzi imbere, byo tubyemeranye kenshi mu rukundo amafaranga hari ibindi bintu kuvuga ngo ibintu materialisme cyangwa iki bisanzwe hari ibintu bya kompanya kugira nyine wereke umuntu yuko basi umukunda bijya bintu ngo mu rukundo gukunda umuntu ngo byonyine ngo biramaze none gashaho amakado wumva ibintu byose nyine wumva nyine ushimishije umuntu mukundana. ngo apari y'amakado n'ibiki gusa mu bw'abakobwa hari ukuntu umenga murarimirwa cyane n'amafaranga. No umutipe warashobora kuba yafise ayo yo kuguha amakado n'ibiki mugabo ugasanga urabonye uwundi mutipe peut-être afise ibiguruka ibintu nyine udashobora donc asumba wa mutipe wawe. None ujya wundi nyimba ariko arakuryohera mujya wowe uvuze ngo afise amafaranga, ndabonye uwundi ngo afise amafaranga asumba y'uwambere wundi wa mbere nyari kana satisfaire nko ndabishaka nk'ibyo donc kumutoka twemeranye niko ndavuga yuko bakubwa yo bamaterialiste yaha ngo ikintu cy'amafaranga kintu ndashira imbere, gusa hari ibintu mu rukundo bituma haconerwa amafaranga. Ibyo birazwi. Hanyuma ku kintu cya kabiri nacyo ni ikintu dukunda gufata abahungu cyane kenshi, no mugabo si abahungu gusa n'abakobwa kudahazwa n'umuntu umwe musohokana. Niyo fidelite mugabo noyita polygamy. Kusohokana n'umwe ugasanga ufise uwundi ugasanga ufise nk'abantu bashika nka batatu cyangwa bane urumva. Ibyo ni by'abahungu. Oya n'abakobwa birabafata nk'abakobwa. Hariyo tumoyaje nigeze kuronka y'umukobwa yigeze kumbwira ngo urashobora kuba ufise umusheri agufasha ku mutima, donc ashobora donc ukunda yego ukunda wumva kumenga ntushobora kumuhemukira kubera ko tutetse amajyamba akubwira n'ukuntu gufata cyane kintu usanga ari wa mukobwa akundira kimwe uyu wonyasifaranga unyafata neza amafaranga nyiragaruka ibintu nk'ibyo nicyo gituma abanye ku mukobwa tuci abahungu rero nabo ingorane yacu niyo gufata
urumva urashobora kuba ufise umusheri uyu muhungu ntazi n'umukobwa w'ibibazo biraza bavuga ati ndageza hariya hariya hari abahungu bari fidele hari abahungu bari fidele tubyumvikane siko hari abahungu bari fidele nyine avuga ati jewe serome principe je nafashe umukobwa umwe n'uyu kandi nta wundi ndomubwira ndovuga wari he aha nyine mu Burundi hari igihe usanga mwicaranye no ngaho sibyo none ego reka turengane iconye icya gatatu kindi dushobora kuvuga ko ni ko kutizerana yaje ko no kutizerana bishobora gutuma umuntu aguhemukira mu rukundo izo kutizerana cyangwa ugasanga hari ngo kutizerana kenshi bizana nk'akantu gufuha sinzi ko no bishyira hamwe gusa n'umuntu agufura akora gukunda zimwa akwereka yuko agufise ari atashe cyane ashaka yuko umwanya wose abazi kumwe sinzira yuko ari ingorane kutizerana manque de confiance urabona ugasanga nk'umutipe tegetse murasohokana ntimuri kumwe urumva ugasanga umwanya wose après 10 minutes 15 minutes ashaka kugira iki uri he uri kurakora iki uri he cyane usanga rero umukobwa yarambiwe n'ibyo bintu mbwa ngaho ni kuri bose mbwa jeno ahantu gushinga intare ko ari aho ni nka pourcentage kenshi n'abakopisi babibwira burya ameze n'abahungu barabikora abahungu barabikora kandi igenda bazi benshi cyane babikora ibyo bintu urumva kandi bigoye kugira ko bubihera turashobora gusimba ku yindi po hariho iyindi po yo kubura keya kubura keya jare umuntu ukasanga mugitangura kujya muri relation biba bishushe hanyuma pisi arokira wowe ukumva umenga uri muri insecurity ukumva uko jewe ndabibona uko mpora ndabibona izonye keya ihera ryaye ncagiye usanga umuntu mumaranye n'imyaka myinshi ugasanga mwamenyeranye mwamumenyereye ushaka kumubwira y'amajambo yawe reka urumva wamumenyereye ni bya bindi nyene bamubwira ntibigishushe nk'ubwa mbere n'ivyo onye nta n'umwanya usinova ngo umwanya ngo ntawe ukimurongera mugabo hari ibintu utagikora nk'ibya mbere gerageje kuvuga kuri izi mpamvu zo guhemukira naha twavuga ibintu byinshi derisi mbere no kuraranga aha tworara kubera ko umuntu wese yohava agira peut-être n'umuntu yahemukiwe yohava je bampoye iki hariho n'abantu usanga nyene babaheba nyene atari icyo babahora yiboneye uwundi arigiriye aho twoharara tuvuga byinshi mugabo reka tugerageze kuvuga rero ku ngaruka mbi zo guhemukira tugerageje kuvuga ingaruka mbi zo guhemukirwa ni ibintu byinshi bashobora kuvuga mugabo uhemukiye kenshi urumva deguye gusubira muri relation urashishwa rero urabona hari abantu muhura bakavuga ati hari n'abandi bategera bavuga ati nta rukundo rwarubaho ushobora kumenya yuko hari abantu bagikundana bigashoboka abenshi biva kuri ibyo rero baba barahemukiwe baba babaye cyane rwose kandi niho haza cya kintu cy'ukudashobora kwiyumvamo umuntu uwo umutima wawe umugurukira ibyo rero bica bigira ingaruka mbi kandi ku buzima bwiwe bwa kazoza bityo umuntu amaze kugira dego mu buzima busanzwe ugasanga ntashaka ko gukunda umuntu n'umwe ni bamwe uca usanga bagira no mu makarantene ugasanga arakirana cyangwa ufata nk'umuhungu cyangwa umukobwa niyo abandi bajya muri hari abantu bajya muri nka kugira ngo bajya muri korana n'umuntu bababaye bashaka kuyibora ari ibintu byinshi twavuga ku bintu by'ibintu nyuma ikindi nacyo nk'ikintu cyo kwisi usanga umuntu ashaka gukora mariage giturumbu gute urabona hariho abantu avuga ati cette fois-ci maze guhemukirwa n'abantu benshi mugabo ubu unye umuntu wese azoza ubu atafise projet ya mariage ntabwo tuzoja muri relation ugasanga agize nka mariage mu kwezi kumwe amenyanye n'umutipe uno munsi urumva birabaho hari ndakwereka hari uramaze kubona hari abatipe usanga bafise amafaranga avuga ati jewe ntabyo gushaka gutinda kudraga umukobwa kuzomarana igihe kiniki shaka umuntu tugira nyine nkamushyira mu rugo nta bindi abana banjye usanga batuma abagore yamuzanye mu rugo haraba ingaruka mbi n'ubundi haraba ingaruka mbi urumva haraba ingaruka mbi izo ngaruka mbi ofete nimba yuko twovuga ati niba umuntu azana umugore juste kugira nyine agize hama agende ugasanga mboje ndamuzi byigeze gushika umugabo atwara umugore nyine giturumbuko nyine aho umutipe bari bakundanye nk'imyaka ishika ku 9
mugabo uyo mukobwa yari ikujije iyo mariage yakoze umutima yagiye yipanze byose akora harimo na depression ngaho y'umukobwa kubera mu ngaruka mbere rimwe na urashobora kuba depressive nyine ahubwo nyine ni kubera nyine tutashitse hariya ngira kwa Argentine ubutwo tugiye kwa Argentine twobora n'abantu usanga barahemukiwe nyine bakaba deprime ugasanga bari interne hariya kandi usanga ari benshi cyane gose rero abantu muhemuka cyane mu rukundo pe iki kintu mugikorere ko cyane kubera ko hajya guhemuka mu rukundo birababaza cyane gose nta kintu cyaje nk'ibyo ayo nabonye yebye no kujya kwanzara maradejuru yasinziriye mu gitanda so birababaza sana mugire effort ibi bintu mugira iki mu bihebe twavuze ingaruka twavuze ibitera guhemukiranirana mu rukundo ariko uko bigenda kose harakwiye gukorwa ikintu kugira ngo ibi bintu bihagarare gurisha wowe badakora iki kugira ngo ibi bintu bihagarare mbere vraiment abahungu bakora muragerageza kuba fidele hano kumva yuko umenga umukobwa umwe ntabahaye no apari ya fidelite niyo muzoca muheba kwanza gukunda amahera oya banza unyishure kwanza ati nziza ni no yego fidelite kuko amafaranga nakubwiye kenshi umukobwa igituma kenshi akurikira no hari ubwo washatse kuvuga yuko wowe basi rero umbwira igituma ugendanye n'ugenda ufata fata ndone gendimwe bakubwiye ko gendimwe uramaze gufata abahungu bari si bose babikora mugabo ababikora bo bihagarika mugabo kandi rero umva abakobwa namwe nimureke kuza mwiyumvira cyane cyane ku mafaranga ahubwo no nikigoye ahubwo nimukore muyarondere rero urumva musatisfeza amabezo yanyu yose nimudepande n'abandi nibyo nshaka kuvuga kandi urumva ko mbwa hariho abakobwa nabo nyene mbwa nabo dufatiye mu kivunga nkuko nyene uvuga ati sitese hari n'abakobwa nabo nyene bikorera utwabo yego turabizi ko ari abakobwa bikorera utwabo mugabo abadepanda ku bandi nibo bakunda kubikora mugabo hari n'uwo ushobora kuba akora iby'iwe akagira agahemuka bibaho no reka tuvuge yuko ni byinshi cyane ko hava dutana ko amakosa timuhe biba bande dore mugabo reka turekere abariko baraturaba nabo bagira icyo bavuze rero abariko baraturaba mwe mushobora kwiyumvira ati kugira ngo ibi bintu bihagarare hokogwa iki rero ni umwanya wanyu nimutubwire mu makomantere mutubwire ati kugira ngo ibi bintu bihagarare turabona yuko hokogwa iki muba mukoze cyane bakunze b'ikiganiro Dr. Love uno musi turako turavuga kuri sije yerekeranye no guhemukirwa mu rukundo twabikiye hirya no hino twavuze byinshi ariko turabashimiye cyane gose kuba mwadutezeyo naho ubutaha